tukubatangira ntekanze Kyereza Kitara TV amabara Julius Muhendo musajja muri somwe haba moli nyina na MC Bad Dog batumbya Benjamin Wempako atenyi musajja umukongo Uganda rwaye kandi nzarwa ya Businsa abakonga baziraki nanke engabe aha ate by the way mu bunyuro nengabi ezirwa bayingi ezirwa abamoli ezirwa I think nabaki abandi abakurungo hato omuntu yampabuzaga yangamba omuntu bokuba nozira nawo muziro nibwo guma ba Uganda rwawe taba Uganda rwawe okengere habo kuba mu bunyoro emiziro eisana Uganda rwawe nuwe omukuongo go Uganda rwange baita tali mukuonga tali Uganda rwawe hati iwe omukuonga mukuzire entimba nababito bakuzire entimba baito mubito tali Uganda rwawe sati borasanga go mubito okoraki okuchumita kyonko mubito takimitaga abanyina nyowe atara yagambire Uganda rukanga hamukundi iyo jayo mo in fact akabananyoza nangamba nyo Julius Bwenkwano muisiki timbanza kumukaguzo zira kimanya bikiyebyo asoka kuchumita bikenganyu azagubali yawo kuzijya mu egombere kandi ali Uganda akagera kuzanga ali Uganda ru nyoti nkaguza habuwa ubwangamba mulisa ubwangamba mulisa tutende kitoka kole iro nkaguza matingo na kuchumita nganda zange nyongamba hakiri turandamemanya hanyuma kihoire ekyotamanyire tikina obuzibu bare kyobo manye maisha niwe nayo advantage okozisege baitu kandi aro maisha balisa nabo butumizire bayingira tomanya ati bona mbakaguza bona timbakaguza kyonga kandi aro nonda kikenga nagamba nyoti nkufwaye nyonkwenda aro mujyo nyarozira remera mushiki bujyo uri Uganda rwange mbwa Uganda rukanga mukundi aba yayi bagira motegyo agamba aroga yondo nyarozira kandi bagamba ngo omuntu ngumalaye ntufu teboraki hata Uganda imarayo okaguze Uganda anti aba yayi bagira moto yabo ngumalaye ntufu tebora mukazi lakazire nuwo chumita oba firerisho bamulemo boguru cyamire ni wakumanya kakabana kazina kabo bakabakahora boys ara kazina kibazinira umanya omutwezi wengoma tabora ngoma yonda atera butera akokona bukokona kayizire aromoje yagambire we tasakura aranjara arom ngo mukaze manya mfireriso manya kibuboko matazo muhando mu atakutumishire bejabujo patati bagiyanga kegyo bana bojo kabaketaga oireho aro nonde hari yagambire yagamba nguwe akaba mojo bintu bya interview ngamba TikTok yagamba buraboli musaija otakabya mahoga na sister wao tole musaija yagamba nti ba sister baitu nubo twegeraho niko musaje yagangira ogo no kandi kamuraru wondi yagamba nti ba sister baitu nubo begeraho nyagamba tosobora na yiwe no mwegeraho ngundi bakyali bakasanga ine bize yayi agamba mu comment section naho nibagamba yes niko gamazimana nyino nyabandirize nyagamba bujya abantu kabasajja kabanenere bintu ebo byalero baititwe ite naba sister baitu bakabakuru redde bali musekeni iwe ndaba sister babo bakuna nyowe babi nanyo ba sister ange bakuru ni abokomuka ni nyola stibon baitu anyway en program nuko tugitandikire tutyo mu fire amani baitu Julius abakazi biro binu bakayire abakazi bagenda mu gym ni bakora party muyonga bakora party nuhana oba bagiteka uge byoma bakoraga batisokuraga obukode bakusinga gakora bakubaga ni babaho bunanka obukode bukubanakisa bati tobarora no babana yetu ikekyo maje kanakora ati misa abakazi baina rero we okusanga buli mukazi wene ogenda kurora video
mu video omwana yeregere bwerega kusana kituuti Riki hanu taromba inyamukaguza Riki ebikodo omukoraga hanu akaita manya bya gymnastic manya byake baitu bakoraga obuntu baitu kandi bad dog nekinde kya gym ebintu ebyo bakusinga nabo arono obuntu obubajuwara bojon na wakande meiro arono obuntu obubajuwara kwa nazimbiaho buroho tomanyire iwo rulekituti kizimbire ntamanya baitu babana abana baina style mpyake zibalesere okusanga omwana ndero ikintinka ndi ashonja kuterera tingake okusanga omwana akozere party obundi obakuba akozere party ezisatu obakuba chuire mu business bagiteiremo obukodyo business abana mutaona hano bakutunda kiraru kiraru iyo kima abana tuina hano na tuina buli kikakyo mushikaraho abali ha mutwaro gumu harabale ebiri harabe 5 harabe 10 tuinaona ba 5 na bakakaidi baitu nanke ejo bei bagendera kikugiramura yakakaide ko mitwara wakakaide no mitwara 5 we mitwara 8 beye ruga sigikira enzoka nangera kokoraho abana orususu baruteka musende omwana kusanga ateremo sente ne pata gikozere ayegera obukodyo ati obakuba bari no mugambo to bwala isina waro bandi bunyiraga ne bintu bibimanyire abana biro bino bakora obukodyo bo mfilimu nyo waro musimojo yangambire akangamba bwana burohano bukagamba akana nti ati nyonka tugeze nkwenda sirisa mugimanyire uba ne bibebe binga bibiri iwo li wakasatu ngwaye byana bwana bukutesesa kimu ndero bakabo mali ngunyowe itizoke nyowe na mugenzi wange pata agamba nyina unkora na munywani wange twina kizibu mulingo tukora tujja kusemeza arona mugaga wange kiro kimbaka musemeza mali akabarugire Kampala ko bamusemeza Maria Sima yagamba service baire nungi nyowe tujja kora ziti Muzabona baku business Julius abana baino obukodyo omwana kusakwa niko kuguru na korati no sagamba tere nanka wanu 80 abandi arono ndi yangambe bino mumbaza bazana abantu yangamba Julius nyoli bwabasa suire kurungi nsemereirwe nsano gatinki hasiringi nagaikiya ogira kudupi no gamira kumira biki kandi misa basajja biro bino bakokutinga halaba ababeibei daroga yanyimizo mu yangamba Julius amazima gali abakulya raisi bakulya kubi bakulya baitu harono okulya raisi kyonko kalya kurungi abalimu abana Julius abaina kalebo bataina sente zirazo kweteka mu ebirungo bingi baitu bo baina ebirungo biri byabo bya nacho byabo biri nacho bitali bya bine bibateire obuteka bine bitale byo kweyombeka bweyombeke abana balimu hati yagamba nti obuzibu obundi hali buli owa raisi akulibwa buli kachacha hati bakuba naliba buli kachacha kwesanga ina endwaire ezo zensona zini era niho kugenda norugayo kiro kimbibiri notandika kutonya Julius toka sangaga omwana akunyirira ukaba munira mukubali watabu muno akakukola kintu kikakwehuniriza ukaba disappointed na ijori ukagamba kiki ndagambe nompanira mbwe ekibakoze disappointment kyonka point yo musajeri yabalize ni gamazima yangamba buno bwa rais tibukweteka mukurungi sente kwejanja bendwa ireze zensoni biki obwana obokusanga mami twalenga buine broire byensoni bingi niko kurolera sazino abojo tibakuho muirwaro kujanja benziku baitu obujo bukusiga muno anti ekizibu kyobuno bwana buno obumu osanga karugire mu kali munu kali kunu ati ebirwaye nibikarani byeto hatolo wa bei
akweteka mu ssente kwejanjaba kandi nabakumubyamu bati service kuba nyingi kandi ne sente akufuna nyingi ebyo byane ebyo kubiro kwa kufuna ekirwaire nkeke nakijanjabira kuba ina kwekara ala katali obisanga nibyestiminga omubiri nigwikara bayita ati buli akutaya butaya atakuturuki kyonka kandi nyo buli kiro nyikala nimbagamba baleete business bagikuze ebe yamaani bayike n'okusala receipt abokuba abasajja biro bintu kulya accountability tukurubatira accountability notusalira kulungi receipt nomanya mwezi gunu nturukize ziti ziturukiza buguda ziti ngoziro school fees abana ziti zibaire ati nkaite tubana companies okusasura nanka omusoro URA ebwe kuija no yolekere receipt za buguda nzinu receipt za transport ziti za mafuta nokikenga tutandike kubi planning abakazi musoke mutekereze ekintu kyokufuna receipt book kwezo kubaga buli musajja kwe balancing kurungi no handika ngo Julius mugulizege omutwaro gumune kichweka kyonka yampaho omutwaro kubanje kumita nakyo kikuyamba boko nohora akwati kandi kitukolere nkadeire customer ukuba ina kumuhora yo in fact mujja kusanga na nyaba isiki no ikarano juko muntu wahozere kandi omuntu atakutalibanize no manya Julius Ogono bwe muhora asasulira mbwire aro nabanu bogamba nta baitono aferaho okahuraga abasai musikina kunyumize story ya nagamba mungu omusaijja omwaka agenda yamusasula sente ya Julazi mugaruli omusaijja na karakata najura kumufera obuferaho kandi okora atiki kubayamba onkeke kyobalize anankare receipt book abakuba nakusala receipt nateka ka question mark mbono tali mwangono kachonga kandi nekintu ekindi badog abasikiba complaining abasajja tibalina mani gekisajja biro bimu batabu waki mbuti bagaine habu waki mbuti bagaine obe binte bibakozesa omusikyo mwijora kabanangambirana gekisajja kikaija yaimbaka batakarani babazasi munaki nikimwesunga kirugire gwa Kampala oko ekyo kijja kyavuge motoka kyaija hato bukija bogenda mukitabo kubyamu babyama omusajja kutekereza omusajja ajja kuba okukya kwekolera kiribo kya mbwa kiribo kya ato misikia gamba wewe kaninyo toze omusajja ono ndole ekintu nanyondi kubi akwata kantu kaliyo akwata kiriyo kya atekeza wewe omusajja ono araba jwaize motuke mujwaize erugendo rwa Kampala rurayi kamrekara byame mulinde nyinkiyakara mbwa wewe kiroho kya omusiki akatari disappointed baite ekisajja yangu kyamuha sente bigaba sente so badde ogumisa mazima abasajja yangu amaanyi ekisajja kandi osanga abo abasajja kikeekyo ebicoka byensone ebyo nabiteekamu sente nyingi baita atinye Julius abatatekamu sente mwenda kulemmera omushikina ekana okusindika bisindika nguwe kyo mwendo ndeka ngwe ekimu kikagamba omutima gukwenda baite ekichweka kya patere mutima kura digwenda patere nomanyire abantu bakira kuba disappointed aba disappointing bakira kuba bali bebikora nabali bebikora omuli webikora nomuli webikora nawe disappointing ekinte kikikampikaho nabali bebikora nkagenda twagenda Fort Portal ato tugenda bwira obutugenda mister tuli mutuwaza itengero sanga tuli mutuwa twagenda nabachali bange kandi abana ba 40 bamanye ngere nibo baikara bipande welcome to Fort Portal service yona kiki atenyi hati chali twaija twagena mu bare mwa twanyumirwa twanyumire twagamba katugetu byame twafuna nabakutusendekereza baroho kionka tukagenze mu bara twaliye abojo baliye bikora abanywani bangi hato baliye bikora bangaba tunayitori yawo ngamba baitu kiki
nkunywe soda buli kaire kandi obunyanene bakampa bigiji in fact bakampa ka bigiji nene hati batampa ile bikora hati bangamba teka yakantu kamu obunyateire yo kanyumira nyane naona kakabira kakasate tamaliona lizimbire liti Julius ningenda kubyama no mwana akabaina dread ziri kuno wena natukura tukurati aina zitatule bo ziri kuno hano nkonompo alla hati nyonya ikaragani nyesu nganzizo saa mwenda saa 10 ndi mukuliye bikore ebyo hati nibona nga nyonju waire kankoleki kambyami ningamba kangenda nyomu joining Julius ningenda mu kitabo ninjura mwengoye amazima omusigaza akecyanga niko kikali yaye cyanganya kora buli cyo mukyona nyagamba we ate ebikore ebyo bina effects yabi ataraho ankabo na ikamange kisajja atagaina baita arona na abandi kandi go bikuritinga amani Julius okimanya mukono kaguraza buraza munu ntairo hakiri buliriza sound akiri baka I don't know Chalo mwana nangamba gati bojolire byaki okabota kabiriyaga nyamuga ati nkabiriyaga bojo I don't know muzini munywani wange nawe bwakabirya buli omumanyire nawe bwakabirya buli akuna ansa kuna misa yaha kyonga kandi nekintu ekindi ara ebikutwara mani gekisajja binge kikubanza na stress abasajja bakuba bali na stress nyingi stress obalize point stress then ensonga endi n'abakazi bakuruga abasajja abasajja babarogere ngo bwakagenda aherube papa misa nibyeje nikanga aiswe y'abaroho buying Pete mukazi mali n'orugo musajja mu mwicyale fejo boli mkyali myaka entege mukazi muganda akakuruga wakiboga bwagenda gaheru kata kuna tindi mwebwa mirembe baitu na nyonka ruwana masaidi okerubatira kandi ngerubatira waliyo gatekamu obwongo bwa bulikiro ati cyala abasajja muleke kubabuleminga abasajja bandi stress abasajja abandi abakazi bakuba babarubatira ati nekintu ekindo makibuza appetite ogenda no babairo bayinu wesungo mwana no gyano muitirana no musanga ebyo bayinonihira bitali nibi misa nakore omutima gwona nigusense bono buntu bwa ekyo kubanze kikora appetite ege kusinga bwingi biba bitekerezo ekiorozere nikisindika message nesirimuka hansi hati bokuborozere kikudisappointing message koleta anti amaisho garura notera mu busani hati botera mu busani message egyo mubiri nigugisiri muri hansi habagigugisiri muri hati niyo transfer of information transfer of information niko biba biti hati onogamba usajja kaija manyabiki ntamanyo kamu disappointinga hati no rugano gamo musajja taina mani gekisai atera makasani ogwano gurozere fine gubayigwina akabina gurungi baitu kujja kuhiya mwengo yokuru gusu nkensumaki no gambo na inakirwa ireki hata pata itojagi hanka ya to inalo jagi kandi kyo kurura abasajja itona abantu bokubano yesobora oli suppose kuba wakiri nenju erimwe kazi wakuija otampapira sokagenda nabe bero asokagenda nabe fine baitu kandi election kire kyobandize kuhura kyonka kikuitira nanka bitekereza nekinte kindi ekyakize kuita appetite za abasajja abakazi nje muindulemu omusajja oyiziro munju yaye boyiziro munju yaye ikire mutoyi obogendera mutoyi notandika wapapala notanga kuturuka no pamamazi omusajja kulale mu kitabu nagakinu kiki alirege bintuki ebitontozi appetite nefwa nkabalire ebitontozi tikika kuikawo jeti kigambe kago baitu kandi kibai nakora
baina kunanka omukazi olina kujja oyetekanize toli suppose kale fine nenyumo sagiyayo kuchwa enyumo sa kuchwayo baitu chuwayo obuzabuza sumurura amaizi ogabafu kale sumurura amaizi gabege nigahura baitu ogenzera okwo otanke kutulika emberenge zawo zikutuliko ku appetite kuno muzaija osange efuire Julius kandi ebire bikira ngu Julius omuntu obokuba ino mukazi omunju toli suppose kupama mutoyo omunju okimanyire kikushigikira toli supposed habokuba ngu osanga obokupama omunju obundi ekibutu kurukiromo hano jasi buyonje toyo ina giyonja yeso bano giyonja stiro genda ku flashing baitu oli suppose genda okozese to yaheru omusajja mugamba nyo kwenda kugenda ki koyamba aheru oba nkwenda genda kusensa aheru akina aheru mukoma izire samanda bwiki to izira aheru aho ekyo kyonka kitafiri oyo nekite kini nyo wamaki kusana bagamba muikare no air refresheners bo air refresheners munji ya ukabemu ngo bwakure ikintu kyone kiro kibule okay get it so in by the way tubane bibozi betu bibozi betu kandi bibane biyamba nimutekeza tubantu wasama betu kandi tubantu bagamba bintu byo mungaso muno bantu bangi abosanga ni ba complaininga ati ngaite Julius tukara ntukora research tukasoma na research niyo bintu twasomere research tugikolera kimwe yes hati ngosanga ebintu ebimunu tubiyamba abantu bagenzi baitu ntumanyaga nogamba kino na kino harone kinde abakazi ekyo sanga abasajja ni ba complaining ojiro munju yo musajja oboiziro munju yo musajja okwezinga bwezinga ngunyo sokonde kembyame appetite ogisireira sokonde kembyame bo bandinda mpaka nyenkyaka njuwahi obuno musajja aizira ina feeling zawe nyingi hati feeling yo zisireira kandi kikulesero kimanyiri ngunywanjo waire nyoyire muno olinda obuhire buke ota kandi aroba bakagamba rob nanko banywa obunanki obuteresa muno mwika obubiya manya babutata muno Guinness bagamba Guinness ekibukora kana omukazi tali suppose kunywa Guinness mbo omwika buli kaire muri yalite yenyini Julius omukazi tali suppose gosa Guinness abo kuba Guinness obuginywa omukazi ekuwomye kandi osanga ekuhaira amani maingi bakagamba mbo bereta na appetite muno ereta appetite ekuhamani maingi kandi osanga nekuwomya bara tubo sanga omukazi anywire manya nairo anywire buno butasika bwabwo kasolite ka siminofu obo ni gwomwenga siminofu tasika obintu ebiri soft ndio omukazi ali suppose kunyu kandi kabagamba ati nka nairo guba mwenge gwa basajja bonka nairo mwenge ukira kuba gwa basajja muno nairo na kirabu oba eba Guinness nieta strong muno Guinness ekyo kubanza esara ate arokuba nesara baitu esara eta percentage ya alcohol itali nyingi eta strong then omwengo gutagwa abasajja gunyina kunyoba abasajja eta igo igo percentage ya eta haiguru muno bwe kinyonyi kikusomere bagambe kinyonyi kusoma ati kusanga omukazi akunywa igo no musajja omukazi akagamba nyonywa igo ayekangana gaona omukazi ndamusobola aroma na unya dating agolo utamurejwe omukazi akunywa bageta in fact utakategeze nokutekereza omukazi akunywa nairo manya igo abana na mulingo gambe na Guinness yo emyengejo omuhobwire abamukamba omuhobwire asano kuitira omuntu omuhobwire taba ogo mukazi musajja kandi omukazi akunywa igo oli suppose kurara ebijiko manya mizyo byono byawire badogo by the way nyijukize story obo baino nyimye story ya daka ya 40 wanjukize story bazo nyumize story yo mukazi oli yakuibire mitwaro ekabazinga yezaura muno mukanaka mutabera 40 oko bana bachogira gorugamba mugaba 40 ale mozeze mbada
mukaba 40 mukaba kando kuko bwenzi mbuleke Julius nkusaba Ruhanga yebale kunkiza obwenzi okarokokera mu pastor center mu favor pastor favor center mu nabbi yakusabira akansabira Julius obwenzi bukutalibaniza kandi Julius kirungi munofu n'omukazi okuteeka anyo obwenzi tinsako buleka nyonka teekano mukazi akanteeka ni saboke nyebyo kuswera bikyali nyonkwenda nswera myaka nka esemba sembera ineyo so that mbona abone myaka ntito mfe niko funona ra kwikaraoga no wenja kumara na myaka ntito ambonese andumye omutwe emyaka ntito muno nkoleki mfe baru ninkyali ene myaka yekisigazi kansigale nivuga zisubaru zange ninyegonza nyo bwenzi tinsako burugaho Julius abakazi bazibu abakazi baito omukazi akazisereka nkahaba nzogambire akasitola kungajukire yenda kuseka akasiteka aidu bade bibozi mbarori yazawire mukabina nguya zisibira kando nulinde ryojeja izira barari yazimizire emoja izira barari obaitu tukunywesa abantu Julius omwojo akagena no mushiki waito murumu obagena no mushiki omurumu hato mushiki bamuhereze sente bamweze sente azire ko murumu omagenda nka kusense hati kugenda garuka omwoje sente atazimizire ezamuhaireze nyini azimizire bati Julius omanyi yadde kuba nakanta amumiro hano nikakorokota nikakubuza obusingi omwoje akakwata akabahairo mushiki emitwaleke ebiri bo mutwaro mikoro ye mutwaro yakuwata nkuka kasesende yazikuba yazimira hati abana batanga kutera omwojo bakutera akazimiro bakaziteka mu akazimira omwojo akamire sente hati abajoba omushiya gamo omwojo niwendekero mu munyagenda kusense sente zange okwenda kumpa sente zange omwojo abajobe bara batanga kumutera abajoba itu batanga kumugamba lete sente hanyuma nibo mugenzi wa ina gamba baito omwojo esente akusana ziteiro mukanu uko muzego bakagumya nibo mukwatanu ba oba mugwana kakubera agaza nankembuzi negaro wenkuru nagazo mtu nugwa kabiri twagamba mbe mano genyini kazitaka kilora omushiki sente yazitwala kana bagata zitwala zende za zijubire omoja kazisimu Ruhanga wange Julius abantu sente za Uganda mulingo zibona abantu balumunsi Julius omushiki akakwate sente yaziteko mbusoro mundu no yazahulira azibira halo musayi tuloko sitoroko nanka kagadio omushiki sente akaziteko mbusoro ko yazahura mu animoro swekaho kandi animoro tuli basajja abanyoro swekaho wakaba wakagadi oronyoro rutoro rukoraki anto mukazi musiki akaba wakagadi wakagadi Julius kagadi kwali yaba shikiba yaye mali hato moja kamwese nto bya muhaire sente ezayi ndeno moja kagenda kusanga neza yako zireki azitwa ezaba iraine omushi yagamba nyo weti nkatwaite sente zawe yo bayiro utamire utamire bojo yahe no lupa nyoti nkatwaite sente zawe nando moja sente zangu gyazimpa nando ngenda kukora check up hati umwojo nando mushiki nyowe kora bonjo buli kimkyone kyo kwa wamanyire kajazifuna ita abana bahanu kagadi titwiba umwojo natangana mugamba kuroti obwakora hadi omojo nataka kuchecking omushiki munukoro akagumya na mugamba tanda kuza amaguru ugera kutanda kuza amaguru esene nazirora na esene zange zito ateze zekisirano omojo nakazitwara se esene zakazitwara akabatwari bwetane bubiri bakagadi oreda muhire ne mitwalege hata bakazi niho bayikira bala bakutuhondera kitara TV enteka mzekiererezi
badogo nukwagambira abasajja abaisiki bagezi ati buli timbaga yege bana bakutera kalifomu kandi Julius kubaza biri serious mu postingire geijo omwisiki ekyo omusajja cyali akamuya habare mu kya mukaga aruba mu habare mu amutwara hatubwa mutwara cyalo musajja mulingo maebinu cyalo musajja abajwa hirata mire namutera kalifomu no musajja atakabaire kubone kyakwekolera atakabaire kintu kyakwekolera na harone ne logende alibiro musyo mwako goyo hati musyaka jebo omujo omusya kwata muyiba buli kimu kyabaire nakye kama simu manya bikino busente byabaire asigaze mu buchenji abutwara ekisani kipostingire geijo mbibo ine gebyona baitu nina na tekniki mpya kayenkwenda kwegesa abasaidi oba kuba batwaire omusikyo takabagana utamumanyire utano mwekengera in fact batoze namba yange banterereho tekniki zona Julius nzina hati abakutondera atekanize kiererezi tukutekebwa mwensimbi abarafuati rolling chicken bokubano itage nkoke enunge yekyomeje kwetorora ekunura talinto rundo kutaga abantu mwino muzogo kulyo bukoko buto kandi obukurwaza kyo bukuba bintu bingi kandi nabiro bino hata abantu bakuchimba enkoko zitayana kurungi oli nkoko no ganga mu rusayisai kugamba gena kwe hale ebyo ndagenda mu Arafati kandi ina na chipsi lokwana ina na chipsi ezikuoro bano lya chipsi ngamandire chips otimanyiro butakulibwa Arafat bakora mu chips babuyanga na nyobi kande hale chips byosanga byona bigumanga ine byawo bati bulo chips ogena no bulya no hura mali kandi ataronda basikira chips musimisime iragwire nosanga chips zina original black ziragizibwe simisimi ego bati zayisigara ngeri osagamba butakulingeri bakabungezege niko bukali tera Arafat 0 mukaga 28 nkaga 9 5 urundi 0 5 kienda nkaga na mwenda Arafat rolling chicken nitubana ba wellness beauty center bakusangibwa mu kikubo kiri hagati ya Finka na Fortune Bet hao no kubano basanga Dr. Mulyango kubanza betting no kyalgo Mulyango kubanza ogwenye mu kikubo ekyo hao no hojja kubano sanga ba wellness beauty center baina ebintu byona bikwekosa kubano no wekoraho no weunda lipstick lip balm manya lip shiner lip gloss byona baina manya nebigitabo kubano itagaba bakutabulira ebigite birungi kusikira skini yawe kandi nobo kuba yeyerezeho wakona buno bunakozi bakubweza aba wellness beauty center kandi baina na oils zone maiza abana eza masaji nezo kwesiga bwesiga mu ngaro munu baina swimming byabakazi n'abasajja swimming costumes baina handbag eza abakazi nobusawo abakazi babwina ngobo eza abana ezogenda isomero byona babiri then n'abantu abaisiki bojo n'ekisu kihingura ine mugende mba wellness mugure yobuhoho oba no busabuno bukijanja bekisukiswe ekimanya ekihayahaye ekibaketa bata ekikara mba wellness basanga nemba isimu 0 5 urundi 0 5 ba wellness beauty center nitubana ba SK Wines and Liquor Store, home of premium and luxury wines and spirits bakusangibwa Pase Road opposite na Navikali yabayire just next na egitunulire mu ngeri Navika byakabayire bramanyire Jumia halita samagi Jumia haho no kusanga ba SK Wines and Liquor Store bano baina emyenge yone ya wines yona mukusubuza no kugura kamukamu no kupimiranya bakwenda kupimira ogenzera kunyweraho henyini yo zagamba ro wine nyasomero nyenda gitestingaho
baitu ya bei muno basakuha akagirasi kandi agayaleserege buli kika kya wine ezebbeeyi ezibaire zitalo zona ziresere kandi okusuubuza bakusuubuza nabwe ekyo otaleeta omuzinana abazina bagira orugezigezi lwogamba nyina wine yinkunywa obwenda ayikooko bazigira ziro mwa SK manyo ina omukoro manya wedding manya birthday okwetaga wine genomba SK Wines and Liquor Store teri na wines zonka spirits saje bigagage bikoto n'ibinda spirits endo kwenda kusarenda amasajjo sajjo ago kwenda gokya gakende atekayo kama ati norona mirati SK oine bara kwenda kusubura wine SK kandi by the way tizirina wines tibaina zine zokutamiza zonka nezita kutamiza ziri kandi kuliga wine zona zitamiza nezita kutamiza zona baziri baina nani alcoholic and alcoholic wines abasanga namba esimu 0 3 musanju anana mwenda 02 orundi 0 musanju mwenda 0 mwenda 35 nkaga na munana nitubana batalemwa Motor Spares and Garage boko bano itaga spare parts eza bajaji eza senke zona bazine abatalemwa okwenda kitanka TVS okwenda senke okwenda meti okwenda nanka bainaone nanka machine zo kusara mbaho bainaone machine zo kusara paskala makandi na spares abo bazina nezo mbaho bazine zo kusaha na ba makanika bazo buyona babina bakusangibwa kwebi harodi no kyaruga sax pub omulyango go kubanzo guguruko gwa kabirugo bainao oiro eze motoka okwenda kuteka motoka kuhindura okwenda kuteka mpikipiki baina emipira eyo original manya zifuse manya helmet manya ebyuma byebicholi byona babina spare parts zabo babine abatalemwa Motor Spares and Garage basanga namba yesimu 0 kinana na 3 urundi 0 mwenda 17 02 bali abatalemwa Motor Spares and Garage kandi kibande batalemwa abantu bakirungi muno garage yabo inaba makanika barungi abakwesigika abalamutindo nabakwesigika maba makanika ondayigenda naguna yenda kuya musente na yamwe kintu ekikora kurungi na kugamba kifu oina kibura hata makanika nkabo tibaba barungi so wesige abatalemwa Motor Spares and Garage abakusangiwa mu rubuga rwa Hoima so webale muno abaikairo kuti batondera ku rugali tukatandikire gentekanize kererezi nkabulikiro TV program bosa ibiri zenyini oba nogenda YouTube nogisangayo nojana nanka mukutugwa Julius kyo muhendo a TikTok kana ho program ogisangayo ntekanize kererezi ntubaijukizangu buli kya katano tubahamuna inyo mwebale muno kandi mwebale kukara ni mutuhondera mubaye Tara TV kwegesa kumanyisa.